Isura ya 88 yitiriwe igitwikira yahishuriwe Maka igizwe n'imirongo 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Hal ataka hadithul ghashiyah. Ese inkuru y'ikizatwikira abantu ku munsi w'imperuka yakugezeho? Wujuhun yawma idhin khashi'ah. Kuri uwo munsi uburanga bwa bamwe buzaba busuzuguritse. Amilatun nasibah. Igihe bari ku isi babaga bakora bashishikaye basenga ibindi bitari Allah, ariko ku mperuka bazaba bananiwe kandi bafite ikimwaro. Tasla naran hamiyah. Bazajya mu muriro utwika. Tusqa min aynin aniyah. Kandi bazanyweshwa ku isoko y'amazi yatuye. Laysa lahum ta'amun illa min dari'. Nta byo kurya bazaba bafite uretse ibyatsi birura kandi bifite amahwa. La yusminu wa la yughni min ju'. Ntibizigera bibabyibushya cyangwa ngo bibamare inzara. Wujuhun yawma idhin na'imah. Kuri uwo munsi kandi ubundi buranga buzaba bukeye. Lisa'yiha radiyah. Bwishimiye ibikorwa byabwo. Fi jannatin 'aliyah. Ba nyirabwo bazaba bari mu ijuru ry'ikirenga. La tasma'u fiha laghiyah. Aho batazumva amagambo y'amanjwe. Fiha 'aynun jariyah. Hazaba harimo isoko itemba. Fiha sururun marfu'ah. Hazaba harimo ibitanda byigiye hejuru. Wa akwabun mawdu'ah. N'ibikombe biteguye neza. Wa namariqu masfufah. N'imisego itondetse ku mirongo. Wa zarabiyyu mabthuthah. N'amatapi arambuye biryoheye ijisho. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Ese ntibitegereze uko ingamiya zaremwe. Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at. N'uburyo ikirere cyahanitswe. Wa ila al-jibali kayfa nusibat. N'uburyo imisozi yashimangiwe mu butaka. Wa ila al-ardi kayfa sutihat. N'uburyo isi yarambuwe. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Bityo yewe Muhammad bibutse kuko mu by'ukuri wowe uri uwibutsa. Lasta alayhim bimusaytir. Kandi ntukabashyireho igitugu. Illa man tawalla wa kafar. Ariko wa wundi utera umugongo urwibutsa akanahakana. Fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar. Allah azamuhanisha ibihano bihambaye. Inna ilayna iyabahum. Mu by'ukuri wacu niho garukiro ryabo. Thumma inna alayna hisabahum. Hanyuma mu by'ukuri nitwe tuzabakorera ibarura.